Ala, manganta tag lingaw-lingaw nga makapawa sa duka. Di ara ang request sa mga asawa kadto sa ilang bana nga bubuta. Naasa Saudi pa ang iyang asawa. Iya sa Pinas, puwerteng haya-haya. Kung naay disco, tua, gayud siya. Naglipay-lipay ra. Lain na ang iyang kapuyo, iya lang kining gitago-tago. Mahadlok yun siya nga masaktan, kay di na siya padadaan. Mao kini ilang kalaki, kung asawa to asa Saudi, bisan kinsa na lay babae, adlaw man o gabi, magkapait na asa Saudi, asawa nang itagsapi, pamilya aron mabuhi, aron makakauglami, usa ayaw nagkapungot, ayaw na pala di kalagot. Kaysa nagway ka na makamao, dalira ka nga manguno. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Basta manawag na gani ang asawa, maglabing-labing dayon og istorya. Bisag naghuwap-huwap sa pasayang babae, ang kabit niya nga siksi. Mao kini ilang kalaki, kung asawa to asa Saudi, bisan kinsa na lay babae, adlaw man o gabi, magkapait na asa Saudi, asawa nang itagsapi, pamilya aron mabuhi, aron makakauglami. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy, 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 naghulbot sinaw ang bugoy.